So, ishare ko kada kay itang malem, ti paulo deti lesson tayo. The 10 spiritual discipline sa nga pulo, nga spiritual discipline that will make you a strong and shining Christian. O, spiritual discipline. Kaslang kumano, kasanot pa ng disiplinang ta anak mo sika, kasanot pa ng isurom, kasanot pa ng padakkel mo, pa ng patanor mo, di kat ibagana, kastoy ngamin, idida kami, hindi babasit, dagat kastoy tinamnamayam me, kastoy itinruam mi kadakwada, training di jay. No person becomes a really successful person just by overnight. At dati pagsasauda nga, leaders are not born, they are made. Dagiti good leaders kakabsat, they are not born, they are made. Kaya't nga sawan, they were trained. It took training or discipline for them. Iso nga, tatagakabsat, i-present kumot kada tayo. O, lagat no da kayo kakabsat. Dito agad definite, dito absolute truth. Just to help you realize, anat pa nagpunayo kakabsat. Ala, da kayo matipang damagat. Masapol ka din nga dasurutan tayo nga disiplina, uno kinayang kayat natati Christian life tayo. Tapno ag-grow tayo, tapno ag-mature tayo, tapno maaramat na tayo ti Apo. Dapat ka din nga dasurutan tayo nga na spiritual nga training uno disiplina, uno makamulatan ay kat awan nagakabsat. Masapol na dasurutan tayo. Amen? Now, surprisingly, kit-kitak deti word nga discipline yan ta Bible itay. But in my research, it seems kung nakata medyo pinaspasak la itay, it seems that discipline does not appear in the Bible, the word. No adam mo yung kabsat agad ikwayo di verse ta mabalinte nga located, but it seems it does not appear in the Bible. But it reflects that the word nga discipline, wano disiplina, training, wano kina-stricto kakabsat, maipanggap iti panagbiag. Kat makita tayo, kadagiti sumagmamano nga bersikulo. Example, dito 2 Timothy 2:3. 2 Timothy 2:3. Kitantay kakabsat di ko na tibigyan. Kuna na to'y, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. The rhyme word nga discipline yan ta book of Job kakabsat. But anyway, una na ito'y verse 4, no man that warreth, ti tao nga napasnet, kuno seryoso ti kinasoldado na kat makigubat, entanglet himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. At deta kakabsat kat at dati involved dita nga self-denial. O as a Christian, hantayo nga dapat nga ikanunong ti biag te kadigiti na inlubungan. O, like kang kay example kakabsat, hanyo dakdaksen ng ibagak lata. Lip-lipas dete search kakabsat ti Miss Universa. Ang kukinit-kita, di dyan nga makikita klam ta Facebook, deta search ti Miss Universe. Santo dete Miss Ilocos Norte. Datayo nga Kristiyano ken Baptist, awan iti pakaikunikante ka di kitang aramid kakabsat. Okay? I say that firmly and I say that strongly kakabsat. As your pastor, awan, kitam yan ta na santuan nga surat, awan iti naigan tayo. No, kadigitoy nga bambanag. Iso nga as a Christian, kada kayo nga nangruna kadate nga members iti church, ti Hosanna Bible Baptist Church. Ay kat pangaasi yung kakabsat takitantay kadete nga banat, agsilaw tayo. We should not entangle ourselves or conform hanting nga ikang kanunong dagiti biag tayo kadigiti kakasto yung abanag. We have nothing to do with that as Christians. Makita yung to no madamdama kakabsat as we move along. So, ada involved nga self-denial. Agad awan na, kasla kumano kayat mo ag-diet ko naman agpa-kwakman, physically fit-up ko na. Di ba? Kas pagarigan, bawasak ti timbang ko kat overweight ak. Uno at dadamarikrik na ako kat ag-diet ako, ag-exercise ako. Ano ko, di jayeng kakabsat? Discipline. Iso nga, han na mabaling nga amin ang uray na kaimasang kakabsat na nagtigargar nga taba, nagburburag kakabsat nga taba.
hamo mabalin ng kakabsat nga uray ramanam lang at pampanunutan at the goal nga achieve nga para tabagin. So that tayo, ti goal tayo mat, kat ay-aywan tayo, no paragsakan tayo ni Apo Heso Kristo. Iso nga han na mabalin nga detay, aming kat mabalin. Iso nga, as a Christian, deto'y kakabsat ti isyer ko kada kayo. Tapnon, ti kasta, manawlawagan, dagiti panunod tayo, kat agkaroon tayo iti makuna nga spiritual discipline. Dito 1 Corinthians chapter 9 verse 27, kitan tayo. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27. Okay? 1 Corinthians 9:27 kuna na dito. But I keep under my body. Iturayak ti bagik kuna na. So, hanga dito lasag tayo ti mangituray kada tayo. Ti Christian adaking kuana ti panunot nga ti Dios ti agturay keng kuana tapnon iso nga paiturayan ti Apo, iturayan na kakabsat iti bukod na nga sarili. Ante ipalubos kakabsat. Deta ti makuna nga discipline. I keep under my body and bring it into subjection. So, mainaig deto, di kita'y lesson ko ti scripture sword. No, daking kat anger, bitterness, alisto tayo kakabsat nga maupay, uno impatient kanda dumapay. Masapol nga di kita makangker, discipline kakabsat. Amen? Now, what is discipline? Ti meaning ti discipline kakabsat, kinitak yan ta dictionary ti. Deti kat godly meaning ti discipline. Okay, kitam tayo. Ti meaning na, they are habits. Okay? Habits. No habits ngamin, di kita'y kadawiyanan na iruam. Kat no adda, di kiti nakaruaman tayo, kat ma-realize tayo nga, nagaya makaay-ayo iti Apo. Anat aramidin tayo kakabsat, sukatan tayo. Habits, practices, di kito iti adaptaran tayo. Nga habits, practices, can experiences that are designed to develop. Wow! Tagpintas deta nga word nga develop. Di yung kaya ti ma-develop kakabsat. Amen? Nagpintas ti ma-develop. Grow. Napintas amin na word. Di kito, grow. Ang Roman ay tayo. And promote spiritual growth and maturity. So, ti discipline, di kita'y certain habits, practices, di kita. Kat baka di kita'y nairuam tayo ng ubraan tayo kakabsat, nga di tayo ammo, kat gayam, isot makaapektar ti testimonyo tayo, kan isot mandadakil iti pamati tayo. So, kung natin, apay nga ta, kanahinak mo ta magigimong ng kaslama, kasi adda di kita'y habits tayo nga mati. So, ti discipline, adda di kita'y habits, practices, experience, nga adaptaron tayo, tapno ma-develop tayo, ag-grow tayo, kat ag-mature tayo. Ano pa iti maaramid ti spiritual discipline? It cultivates, nagmayatan kakabsat, cultivate. No, the talent mo, masapol mo lang makultivate kakabsat, agbaling ka nga world-class musician. No, singer ka kuma, gitara, wano anyaman ta talentong, no basketball player ka, kit masapol na makultivate kayo. So, di kayo makita ay kakabsat, di kita basketball player kat inal daw da nga mapanak practice. Ano pa nagkunayo, di kita NBA player, ala kitaan nyo kakabsat. At the schedule da nga ti binigat, at dati kanin da nga diet, basta-basta kang kanin da di kita kakabsat. No kayat mo dagbali na world class nga basketball player, kat NBA tapagay ayamam, which is isot ambition ti amin nga players deta kakabsat, NBA. Agbalin da NBA player. Kat di kita mo dadumagat MBA, most bullo kakabsat. Most bullo athlete kakabsat. Agat NBA. So, talaga kakabsat. Da LeBron James, apay urekas jela, DJ kakabsat nga kung nukitam ti discipline ti training na, nagbali na kas ti bagina ng runat upper body na kakabsat kan shooting ability na kan jelaing na dribble no awan discipline kan training. So deta kakabsat iso nga
Datay nga Kristiyano, amirisan tayo, adagayam digiti attitude a suktak, adagayam digiti ugali nga suktak, adagayam digiti nakaruwamak nga masapol nga itakki ko, no dapat nga idya ko. Why? Because the discipline, it cultivates quality. It cultivates qualities that enable us to be a fruitful servants of God. Han basta-basta agbalin tayo nga na bunga nga agserbi iti Apo. Nga han tayo nga in kanunong tibiyag tayo, iti self-denial, tayo linipat mo't sarili, tapno aramidem laeng kagabsat, di kayat ti Apo. Dete kas lang ilet gom ti may sangarik na, ket agtulnog ka ti pagayatan. Di kita amin kagabsat discipline. Ket, of course, discipline is not the goal in life. It is not the end, but it is a means to an end. Ti goal tayo kakabsat to glorify God, to finish our race, to serve the Lord, to please the Lord. Ngam deti disiplina, ket importante tapno ma-achieve tayo deta nga bana. Ket mabaling nga mayat itangam madin tumanan na taawan di discipline. Discipline means that I am serious with God. Oh, discipline will make me a blessing to those whom God has called me to minister. Discipline makes me sober and vigilant. Alang, pasensya akin. Anyon sa nakamatan, DJ imbasa ko ng dinggan niya. Discipline makes me sober and vigilant. Oh, discipline involves a great deal of self-denial. DJ lang ta keyword, ti alam nyo no kwan. Denial ko na self-denial. So, no awan ti discipline tayo nga Kristiyano, anat mapasamak ka datayo kakabsat. No, dete, kunatay ko, hanaunay anak interesado, tigas ko yung mensahe. O anak mapasamak king ka Kristiyano, no hanga dahito iti paka-inclinan ti puso ken panunod tayo. Proverbs 25:28, kitantay di ko na ti Biblia. Proverbs chapter 25. Okay? Verse number 28, importante dito. Kunanan he that hath no rule, nuhan na nga maiturayan, kunana, tibukod na nga espiritu, is like a city that is broken down and without walls. Deta kakabsat kat ipaspasi mo daag na nga awan titib ker nanukwa, awan iti anor na ta, kalaji broken walls of Jerusalem. Anat mapasama, agbaling ka nga vulnerable, open to the enemy's attack. Alisto na tayo nga gundawayan ni Satanas mo rin, digiti pamilya tayo. So nga, napintas nga talaga nga dapat at the disiplina nga surutan tayo nga Kristiyano. Amen? So ita kakabsat, hang kumalpas amin, depende ta oras na aging nag 5:30. Dapat 20 minutes. Ngam adda sa nga pulo kakabsat nga inkarkararag ko, nga kinikita yan ti Biblia. Nga disiplina nga masapo na surutan tayo. Habit. Tingnan nyo ha, ti keyword, ti discipline kat habit. Okay? Ano deti quotation nan, sakbingay nakta number 1 ko na. Sow and act, reap a habit ko na. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny ko na. No agmula ka ti aramid, agbalin isuna nga habit. No de habit, in mulam ti bagim, agbalin to a character mo, galad mo to di giant. Permanent, haskas lagbalin na permanent kada tayo. So a character, reap a destiny. So lukit kitang tabiyag mo ita, assess yourself, kunam. Deti ka di kababalin nga dakanyak nga kas Kristiyano. Deti ka di panunot nga dakanyak nga kas Kristiyano. Di kiti habits ko, pangiturungan na tibiyag ko. Iturong nagkadi, itinabunga nga pa nagserbik iti Apo, uno palami isanak, uno perjen na ti testimonyo. So digidjay no kwa, kakabsat ti saludsod nga panunutan tayo, tapno maamiris tayo. Okay? So, itatang kakabsat, intay ti number 1. Habit number 1. Okay? Habit number 1. Have a daily quiet time with God. Amen. Okay, praise God. Itayag yuman imay yung sino kada kayo, iti agdeb-devotion mo lang iti inandaw. Itayag na ima na kakabsat. Agdeb-devotion kayo mo lang. Amen. Praise God.
Kasi ti Apo awampay iti panagmiss ko kakabsat na nipo January 1 itangatawin aging gaita kasi ti Apo jakpe nagmiss ti mesa nga aldaw ket inaldaw nga makaipaw saklat ta dete daily devotion ta yan ta daily bread. Ngam apay kakabsat deto kasi no ti bigat kunana ni Pastor John ide ti statement kunana anate kunanan, start your day with prayer and everything will fall in their proper order. Diba na? Di jay di kunana ka. Begin your day with prayer kunana kaya. Begin your day with prayer and everything will fall in their proper order. Di jay. No ti bigatan kakabsat, awan ti sabali nga unaem no di agkararag. Basol nuhan nga ti Apo ti unaen tayo. It's a sin. It's a sin nga addain inyo na tayo nga sabali nga banag nga saan nga iti Apo. Dahil tani, begin your day with prayer and everything will fall in their proper order. O, nakapimpintas nga siya tunde kakabsat. Ha? Tapnon ti kastagat tandaanan tayo. Okay? Napintas deta nga disiplina. Ni aputay nga Heso Kristo, uray kasanot kabisi na dalata tiyempo na kakabsat nga ag-isolate, makisarita ti Ama. Sakbay de crucifixion, the Garden of Gethsemane nagkararag. Anat ipaspasin mo daat na. Ehemplo kada tayo nga disipulo ni Kristo, nga ti panagkararag kakabsat, indispensable. Kasla nakagulgulutag malim mo, hamo maurnos ti aramid mo, ma-overwhelm ta panunod mo, no di mo inrugi iti panagkararag. Prayer changes lives. Prayer changes situations. And prayer changes us. O, din suro ni Pastor Jun kada tayo, i-review. Acts, adoration, at the tiyempom nga mga idaydayaw iti Apo. Nagmayaten no, deta bigbigat pelang kakabsat kat, deta ti kunata yung pang-good vibes. Amuyo deta nga term, mangmangag kuno kwa, deta man pang-good vibes kunada, nagasa di pang-good vibes, something nga positive, ti itod naking kang epektaw, pang-good vibes. Deti adoration, hanlaeng nga maayayo ti Apo, di epekto naking kakakabsat, nakamay-mayat. Agasam no deta bigbigat pelang kunam Apo, apresyar ti kinasyasin no, na indaklan ka Apo, nakaskas dao digiti aramid mo, ti kinaimbag mo. Dijay, kat ti Apo kakabsat maragsakan, ken kastamot nga ti epekto naking kadijay kakabsat, ket kaslang mamagdipay ti Apo kala ti arik, nakita uray kasamot kadaklen deta sangum ita. No problem is greater before you. No problem before you is greater than the God in you. Well, awan ton ti problema nga kasla dakdakkel paingon jay Diyos nga daking ka. Kasi ijay pelang inrugim kakabsat, damdamo pelang ti Apo ti nakita mon kakabsat. Deta ti adoration. Si confession. Agat ipudnom ti Apon Lord, dagiti nagpasulak. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Letter T, thanksgiving. Agyaman ka, amin na sitwasyon, amuyo ka, di kakapsat nga deti, thanksgiving, kat importante nga disiplina deto. No, the problema, anak dapat umuna nga malagip mo. No, the blessing mo, anak dapat umuna nga malagip mo. No, makariing ka tibigat, anak mesa nga dapat umuna nga sumreg di panunod mo. Habit deta kakapsat, discipline. Imbes nga puro complain, imbes nga anamot, today kat Apo, thank you. Agyaman nak Apo. Giving of thanks in everything, give thanks. Letter S, supplication. Panagdawat, casting all your cares upon Him, make your request known unto God. Anak ka na sa deta kakapsat. Inhale, exhale manan. Exhale. Itatag mo ti Apo, itaklin mo ti Apo, dagiti amin nagdadagsan. Iso nga, amom, no datayo kakabsat kat kwa, seryoso tayo nga makarealize iti burdens tayo ti inaldaw, deta kararag kakabsat ti kamayatan nga aramide. Kasi talaga kakabsat.
Amin nga makita nga verses ti prayer ta Biblia, nagpilag kakabsat ti bagbagana amin. Iso ano ti bigatan kakabsat. Alagat dete apagbangon mo, uno regit, idaga pelang, anam pela tarik na mo bumangon ta, medyo madipelat ta bagi mo bumangon. Regit, idaga kasarsaritam ti apo. Oh, thank you. Kariingak man na itagat ni ado man na po. Deti pela kariing ko malagip ko digiti ubra kita naka ado sakbay na deta apo ket makisarsarita ak mampelagan ka. Balam tirik na bumangong kanton ako. Kararag ko man deti ita kastoy ket tulungan nakta mo urnos ka de. Apo deto kasto de jayeng kakabsat may bagam amin ti apo. Nagpintas deta nga discipline nga suruton tayo habit. Oh, dakayan ta Facebook. No, daga kayo kakabsat iti manglanglangan nga devotion ka daily devotion, daily quiet time. Kakabsat pang nga asiyo. Ma-realize yu kumatipatag deto nga habit ni Kristiyano. Amen? Oh, good quiet time. Number 2 kakabsat, nga habit. Masapol nga surutan tayo nga spiritual discipline. Memorize Bible verses and use them. Deta, simple lang, deti punto tayo, kan nga komplikado kakabsat. Basic deto. Ngam isugayam iti mangitunda kada tayo tinapintas nga Christian life. World class no kat kina Kristiyano tayo. Amen? Oh. Kita, kasla kumamot ka, di kita hotel kakabsat, world class ko na mata, maintain ka. At digite hotel nga puno, sumurag ka at makita magkakarayam, di kita ipos. Kadagtabo at tatabo ka digite kadwa kakabsat tamakuna. Ket kas la maariyag direk na. Mapangkag digos kakabsat ke tipi agubo amin na buttaw di shower ng kakabsat. Why? Because saan nga na maintain iti discipline ken cleanliness. So datay nga Kristiyano, world class kakit na nga sa world, kadigiti amin na Kristiyano, na isang sangayan ka. Natudingan kala adaingel mo nga Kristiyano. Why? No kunadan do king kagat apay anat sikretong siga. Kadagpapadatay mo't amin nga naparabura. Agpapadatay mo't amin ti Diyos. Agpapadatay mo't amin nga makapagkararag ka na da parabur ti apo. Anat sikreto. Kat kunan. Well, adang amin digiti sursurutet nga spiritual habits. Kat isut nang muli ti biyak ko. Digita nga habit. Tapud no kakabsat. We all belong to one church, Hosanna Bible Baptist. We all listen to the same preaching. But what makes the difference? Kat ijay ngamin real life, ijay balbalay tayo, ijay trabaho, ijay practical. No i-practice tayo nga talaga ti kina Kristiyano kung dito nga disiplina. Talaga gagabsat nga kwa na isang sangayan kano ko a Kristiyano. Dayjay ti punto na dito. Amen? Makita yung kakabsat? Amen? Isut punto na dito. Uulitan. We belong to one church, Hosanna Bible Baptist, listening to the same preaching. No, iti real life tayo, di balbalay tayo, di private life tayo nga makuna, di pagubraan kan, di panakisalamu hati tao. Di jayang kakabsat, no strict ka nga mangi-practice di kina Kristiyano, awan pa pananano, di talaga kakabsat nagbali na world-class Christian. Okay, hintayin dyan number 2. So, I'm glad na medyo maipasok ko, di nga points tapno, ko natin, ako napintas na, di message ni Pastor, talagang tinggat dito. Number 2, memorize Bible verses and use them. Okay, kastoy deta kakabsat. Basahan tayo pala ito, Joshua 1:8. Joshua 1:8, anak ko na nadyay. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Okay? Ano dapat pumanaw king ka? But thou shalt meditate therein day and night. So, siyempre, basaan, kat ag-reflect ka, agamiris ka, okay, that thou mayest observe. So, kasano nga maipatungpal mo, no hamutan tandaan na, di nga may. No hamo nga, deti linaglagi po, no impurpose, di panunod mo kat inkabesa, di deti point na ka, memorize. In-memorize mo, and observe to do. Arami dumitan, to all that is written therein. What happens? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kat
many Christians want to be useful. Sinut ma, di ko mga maaramat. Amen? All Christians want to be useful. All Christians wants to be a world-class Christian, but only if you pay the price of discipline. Di dyan aming kakabsat, dapat maamiris tayo dito. Amin tayo kaya tayo't mausar, maaramat. Amin tayo kaya tayo di agserbi, ti apaw. Amin tayo kaya tayo di aggrow, kaya tayo amin nga nabunga tayo. Nga manumot ngamin digiti Kristiyano, nga kayat nakakabsat nga surutan jay disiplina. Di ko na ni Kristo nga, if any man will come after me, deny himself, take up his cross and follow me. Manumot ngamin kakabsat ti Kristiyano no daduma. Iti talaga nga desidido ken determinado nga mangsurot di kita nga disiplina nga na Christian one. Oh, amen. Ket ti mesa dita kakabsat isu deti number 2, memorize Bible verse ala. Deti nga pa nagikabesa no man pay digiti ubing pagikabesaan tayo ngam. This is being objective kasi hanlang nga ikabesa ka ngam agi kabesa ka ti mabalin mo nga usaran. Amen. Kala ko mano agbiyahe ka. O, kat adalugan mo, mapangka ko magbakasyon. Kat hana aming nga nagyantaw nagtabalay mo, akat pa ilaon yan talugan, di kami kakabsat. Kalakada kami, bakasyon kami kakabsat kat, deta. Adatay time no kwa nga, numabaling kat, itugot mo pa ita rice cooker. Amen. Ha? At ano, nag-hotel ka kas pagarigan. Puro ginata nga amin. Agad to, budget ta kwarta magut mangitugot kat bagas ken rice cooker mo. Kala Boy Scout yun. Amen. Mangitugot kat rice cooker. Mangitugot kat ti water dispenser mo. Gumhanga dete hot and cold na. Mangitugot ka lat ta dete jagan. Saka mangitugot tay ana. Dete pagpapudutan anak na gana di jayag. Electric kettle. Oh, kakabsat. Electric kettle. At dimam mo no masapul mo to digijay. Mangitugot ka ti ana, digitay lamisahan nga folded, tugaw nga folded, mangitugot ka, iso nga innalibtakan kunada nga rod kakabsat, amen, innalibtakan, oh, so nga datay mo ta Kristiyano, tinaalibtak nga Kristiyano, ada disiplina na kakabsat, nga ana, managikabesat Bible verse, no, ada pakablesan na talaga kakabsat na tantandaanan na, highlightan na, isurat na yung tinotebook na, takunana, pasapol kunto deto, mausar kunto deto, kalasag kunto deto, encouragement kunto deto, pangkanker kunto ti sarili, deti nga broadcast, jay kakapsat tiket na nga sawang. Oh, ikat ulitet manan, amin tayo, kayat tayo ti dumuras, kayat tayo ti agro, kayat tayo ti maaramat, but we must be willing to pay the price. Good intentions are not enough. Mayat di intention kang desire tayo, ng buyugan tayo disiplina. Amen? Di practice, di habit nga talaga kakabsat. Oh. So anak kahit nga sound, deti memorize Bible verse and use them. Di arig na deti kakabsat kat pagbaninam nga life verse mo. Oh. Kasla ti arig na kakabsat example. Sang kahit example ang katagyaman nagtaidububing kami, siguro kat kwan, nasirmata ni Papa deti idin. Na siguro kung nanagat, deti nga anak ko, masapol na deti nga versikulo, iso nga ipakabesa kon. One time, grade 3 aksa ide, agbasbasak dita ispet, kat nalinga kami nagtukargan, siyempre, inclined, acti music, medyo artistic, pakisalsalak piti, drawing ide. Kuna deti mestraming, kunana. Probe, kunana. Kuno grade 3, kuno grade 4, nalipat ako. Sumali kat sala kung kanya kakabsat magisali kat sala amok nga maiparit kung diya kamot isungbat ka nagawi dak kadetang aldaw kung isun ba kasi kinimama nga kung paksalaan dak ti eskwela Allah kunana kay bagam kan papang bang kunana kay bagkam papa nasirmata siguro ni Pastor John Iden nakita na nga kunana deti nga nasango deti nga anak ko nga kaslat subok ti pamati na ita adun tupay ti masangwanan iso nga amoy tinaramid na kakabsat hanak inikkan iti isungbat ko nga sarita tinted ni Papa anak ko kunana dear ko kunana alam ta Bible mo ikabesam ta 1 Corinthians 6:19 and 20 ikabesam dijay jak malipatan pa jak malipatan deta jak mo nalipatan yun ipakita man ni Pastor John
Isu nga kastat pong pumayakmat ka, digiti anak mi ita, no anak makita nga sitwasyon da, isarakak ti bers nga mga dressed up no, isu kakabsat ti kwa, pagbiyagan da. Oh, nakita yon? Okay? Naka-gallery view ak ngamin. So, inalak idi kakabsat, idi kwan ing kabesa. What? Kunana ka, iso ay may kabesa ginganat na. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Verse 20, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Inlawlawagnan. Anak ko na ta verse. Di ko na ta verse, glorify God in your body. Saan nga pang display ti bagi tayo? So ti ko nakitay, dati Miss Ilocos Norte kada Miss Universe, awan ti pakai kanunungan tayo nga Kristiyano, tahan tayo aramid ti kasjay kakabsat. Amen. At tahan na pang display ti bagi tayo ka. Iso nga, di dyan pakabesa na kanya, kat detat ipakita ma verse kini Mestra. Nga si kakat Kristiyano, kat hana dapat nga, ibagim kat makisalaw no pang display. O napanak di eskwela. Impakita kan Mestra. Awang magkit di kakabsat ti dakas nga imbaga ni Mestra. Naawatan na mo tasibot. Ngamhaan nga di jay sitwasyon laang no dikat kita. Nagbalin kanyak kakabsat nga prinsipyo di jay nga verse. Isu nga ti Kristiyano kakabsat, if you are going to be a wonderful, useful, productive Christian, be willing to pay the price. Mesad tagakabsat detoy. Agi kabesa kat ti bers ket pagbiyaga. Life verse. O ti pinagpindas dita kakabsat ket use biblical truths. Usaram digiti truths to distinguish good from evil. Tapno pagdasigam di na imbag kandakas, right from wrong, wise and foolish. Deta kakabsat. Use God's word to discern God's purpose, condition, and your circumstance. O, nung mabasam taro, deta Romans 8:28, mano nga Kristiyano kakabsat, tinailasat na kadigiti adu nga bagyo ti panagbiag. Gapo ka deta Romans 8:28, nga klam-klamaron tayo. Nga anak, all things work together for good. Everything is well because ti Apo at the plano na nga naimbag. Kalpasan ti panagsagaba, iso iti pamendisyon. Digitay kakabsat kat, Apo, permi nga makaliliwa kakabsat. So, if you want to follow a discipline that will make you a strong and shining Christian, deto'y kakabsat. Amen? O, kat isursurok ngayon, kanayong kung ipan palagip deti kadigiti Bible-Biblista, jekta Australia, deta kakabsat, masapon na dapagbiyagan yung versikulo kung nagkadakwada. Talaga kakabsat. Amen? Nang una kadatay nga naganda. Kasi digiti anak tayo kakabsat, dumadadakil da po. Tay ko na akong, ado dagiti fake nga bambanag, tilubo, imitation. O nakaragragsak ako na, how? Nakagatangak ti Jordan na sapatos, nakalakla kasi ka, 1.5, nang gatangam ko na, dagat pure gold. Awan, makaisum, direct na mata, awampay, hampay nalpas ay ayam kakabsat, agunga po, hamot kit ti amin, ayangam, siyempre imitation kami. Kat kastamot, digiti anak tayo, at da digiti banag na, ang teenager da, no haan nga na-equip kadakwadat sa uti apo, kat iayos kakabsat ti lubog. So nakita ya, nasisita de, ti memorize Bible verse. Ang mga basic digiti ti Christian life. Oh, ngam isot importante. Number 3, oray diti tayo nagpatingkat ti number 3 kakabsat, sangapulo, deti nakapimpintas deto. Oh, number 3 kakabsat nga discipline. Worship and fellowship with the brethren. Kakabsat. Worship and fellowship with the brethren. When sapsapulin tayo dapat kakabsat iti makipellowship kadagiti kakabsat ti Apo iti panagdaydayaw kengkuana. Acts 2:42. Oh, anak ko na diti Acts chapter 2, verse number 42 kakabsat. Amen. Oh, iso nga dakay dita abroad. Ket deti Zoom kan deti Facebook live kakabsat akit pa. By the grace of God, nagdakkel nga, pagkumpiraan nyo, deta makatawan nga at susum kayo kan Facebook live. Haan Nelson, nagdakkel iti
nag-improve anti Christian life tayo, Brad. O adupay digiti dapat mabalbaliwan ng dakkelan tinagbaliwan. Acts 2:42. Kuna nagtoy kakabsat. And they continued, kinanyo di church ha, 3,000 tinabaptizan dito ya. Kuna nagtoy, they continued steadfastly. O, nagbali na habit, dati kakabsat. Dagiti sursuro, dagiti apostol, sinurod dan. Fellowship, wow! Nagbali na habit ti fellowship, agpaypay so deta. Obserbarin mo ti church, dagiti young people, ti maysa nga faktor nga makatulong ti alisto nga panag-grow dagiti young people, fellowship. Hammang kakabsat. Kitni, di makulak ti ministry, 36 years old ako. Mano nga generation ti young people ti naglabas ito yan no bilangat. No jakag kamali ada nga ta upatan, pakalima kam nga ta nga generation no paka-upat. Ada nga ta for generation sa nanipod, idi ada puut ko, kakabsat, katnukit kitat, di kita young people ide, managip ko no kada Tito Henry Kakal, kada kuwagat agpe-fellowship, dano ka dita ide. Makisali akpe, di kita games, ada young people fellowship no ko ide. Kat makita ang kakabsat, alagatan nga nag-remain ti dadduman, ngam kadigidi nga tiyempo kakabsat, alisto ti panag-grow at ada fellowship ka. Amen? Katat kakabsat, tingnan nyo, because of that, isong as your pastor, daktil ti pusok nga aginitiate ka, dagiti kwa tayo, fellowship tayo. Ngam idi Friday, in cancel ko pelang, at very strong di advice ni Papa kanyak ko na anak ko, agpalpalaing ka nga madama, agre-recover ka ko na anak. Agpapaimbag ka nga umong-ungar, at hamuunay irupir ta sa lunat mo. Kita pampanunudag man, ako nagpaiso at ani. 8 times, halos 8 times a week kag-preach akong gagabsat. At Monday morning, Monday night, Tuesday night, inopen ko kabsat ang fellowship, di gito young men, yung hanasak tag-preach. I-moderate ko lang, isuda tag-preach, tapno ma-training ko, isuda tag-preach. Taga-bakara lang, dita. Bakara, amin nga young men, ti bakara. Na college kanyang professional, single professional. Ag-sublak dang ag-preach, tapno ma-training dang ag-preach ang gagabsa. Wednesday night, okay, anapay. Friday night, Saturday, mamindok talaga kakabsat 8 times a week. One. Talaga kakabsat, fellowship, idi kalman. Kita nyo kung naning MM kanya, kadata ni MM siguro, yung tahaway. Kung na pastor, kung na anak oras to te, Bible study, di Australia, kung na 5 o'clock Philippine time M, kung nagkatsapay, kung sapsapunan lang katirik na timakisir-service, kung na nagmayatan. Deta, once nga nung sikakat Kristiyano, sapsapunan tariktam timakiservice kan makipel-fellowship,ag-grow ka kakabsat. Talaga grow ka. Ngam no mapukaw tayo, di tari gagay tayo, alakat medyo aglamiis tayo no ka. Iso nga, deto, fellowship with the brethren. Hebrews 10:24-25, anak ko na jay. Let us not forsaking not the assembling of ourselves together, provoking one another unto love and good works. So nga, amen? Iso nga, kakabsat, agkarkararagak, kat ni, ti Friday night, iso dete, career fellowship tayo. Kaya ko nga ipagpatuloy di dyan ng ikarkararagdak kakabsat, isalun at siyempre hamot na nalaga kakabsat katawag DMM, di sarsarita kam tinaminsan ko na amom M, 8 times a week preach M ko na kingkuana. Katawag ko na ta, una pastor at ni, nukit kitak, di preaching mo kat awang mo ti maulit ko na. Sabali mo ta mensahe. Series pa ita, dagduma. Ay talaga kakabsat. Kala ko maita. Malpasak nag-preach tun rabi ag-meditate akmanang para tumbigat. Numalpasak nag-preach tumbigat, ag-meditate akmanang para ti rabi Numalpasak tuman nag-preach no bigat to rabi ti Monday night, Tuesday ag-meditate akmanang para di Tuesday night. Malpas deta ag-meditate akmanang para prayer meeting. Tunukwan, Webes, rugya kundi ag-meditate para Domingo. Kasya, nagsarsar deng latta deta kakabsat ng tipusok namin kat makita nga Lord ko na nang runa kat pandemic awan lang or physical gathering men. So nga, mauawatan nyo kakabsat, ti schedule tayo. Ngam,
tatta ma-realize yo, pasat deta ti disiplina ti Kristiyano. Di kay kuna ang gagapsat kanyo kung kuna nga, at mo ti schedule tayo agigimo. Mano oras ka ta Facebook kagapsat, bilagam ba? Amen. 2 hours, 3 hours tayo ta Facebook. Di kad may mayat nga spend tayo lang tangag pepelo si pan. 1 hour, 1 hour and a half, 2 hours kaysa Facebook tayo. Amen kagapsat. Amen ba? You see? So, kadikito yung services tayo, let's participate. No malagip yaw, ikapi yun no kataling, at the last year napinta sa ta, at dapay ka dati, live, watch party, napintas pa, di jay sad, no maaramid yaw, kat maikwayaw, mang-host kay ti live, watch party pa, napintas pa, di jay, kasi, di kita'y friends yung makita na nukwa, kat, ay, di mo lang amuno, damasave, di ta kakapsa. Share the live stream. Put an a servant's heart. Pati puso kung panunod tayo, agserbilat pa. Sino nga tat mabalin nga ma-encourage ko, encourage others. Kitang ta Psalms 34:3. As I close kakabsat, Psalms 34 verse number 3. Psalms 34:3. Pray ka ta lukibok na di Bible ko kakabsat. Psalms 34:3. Anak ko na. Magnify the Lord with me. Dakasarasarita na. May kayaw, kunana. May kayaw. Inawis na. Dagiti karuba na. Gagayim na. Dagiti tattao nga. Kakadwa na. Magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Isong agdaydayo tayo ti Apo. Haan lang at ibagitay kan puso tayo ti isagana tayo. I-encourage tayo ti sabali. Teksan tayo ida. Ang tawagan tayo ida. Amen? Iso nga, by the grace of God, kakabsat, ipatpatuloy tayo. Kat dagiti pa pastor tayo, monitoron da, submit na no kakanyak, after ti service, isubmit na kanyak no kan. Mano tinag-zoom, mano tinag-Facebook live, sinut bisita, sino da digiti nag-zoom, sino tag-Facebook live, isubmit na no ka digiti pa pastor kanya ako. Kat makitak no kan, praise the Lord. Kat bigat kakabsat po na, DJ, yan biting tayo kat 948 iti attendance tayo bigat. Glory to God. Praise the Lord. 948 pinadas na nga in-estimate data on-site kan online. So, digito'y kakabsat, basic pa lang, adupay, 725. Ngam as a Christian talaga, hamo ipalubos kakabsat nga guyudon na kataples mo, no diket agpanoray dapat ti Apo kada tayo. So anak na adal tayo, number 1, have a daily quiet time with God. Number 2, memorize Bible verses and use them. Number 3, worship and fellowship with the brethren.